Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze inshuti bakunze ibiganiro bya Indatwa Rwanda TV. Muri aka kanya turaje kugira ngo tugende tukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko icyo nakubwira muri aka kanya ni uko Donald Trump wajyaga avuga yuko yibwa amajwi, nyamara benshi ntibabashe kubiha agaciro. Kuri ubu ngubu muri Amerika ikigo cy'iposita hari ibyo kimaze gutangaza kigaragaza yuko ibi bintu byaba byarabayeho. Reka rero ngushimire wowe tubana mu makuru yose tukugezaho umunsi ku wundi, ari nako nkubwira ko niba uje bwa mbere cyangwa se ukaba utari wamara gukanda subscribe, ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe ukarikandaho, cyangwa se niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ukareba ahanditse abone, ni mu magambo y'umutuku aha hasi, maze ukabasha gukandaho ukajya uronka cyangwa se ubona ubutumwa bugufiya mu gihe cyose dushyizeho amakuru mashyashya. Muri aka kanya rero nk'uko nari maze kubikubwira, turaje kugira ngo tugende tukugezaho amakuru agezweho hirya no hino ku isi, nkwibutsa ko twibanda ku makuru havugwa ahangaha mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubikubwira. Rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi yuko hari amatora akomeye ndetse yahagaritse imitima y'abatuye isi batari bakeya. Kuri ubu ngubu Donald Trump wamaze no gufatirwa ibihano bikomeye cyane, aho imbuga nkoranyambaga yakoreshaga kubera amakuru y'ibihuha yari amaze gutangaza avuga nyine byinshi ku matora, ubu ngubu zikaba zafunzwe. Ariko noneho ikigo cy'iposita hakaba hari ibyo cyamaze gutangaza imbere y'ubutabera kivuga yuko amwe mu majwi y'abatoye umukuru w'igihugu ngo yaba yaraburiwe irengero. Wakwibaza ngo bizagenda bite mu gihe umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Donald Trump, mu gihe yakomeje kugenda avuga yuko amajwi yaba yaraburiwe irengero, cyangwa se hakaba harabayeho uburiganya mu kubarura amajwi y'itora, none bikaba bigiye gushyirwa ahagaragara ndetse n'inkiko zikabimenya. Ese bizagenda bite? Uyu Donald Trump nakwibutsa yuko ari we uvuga yuko adashobora kuva muri White House mu gihe uwo bahanganye Joe Biden yaba amuhigitse mu matora y'umukuru w'igihugu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rero aya makuru reka nkusomere iyi nkuru igaragara ku rukuta rw'igihe.com, aho bivuga yuko ikigo cy'iposita muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane cyatangarije umucamanza ko mu isesengura cyakoze cyasanze hari ibihumbi by'impapuro z'itora z'abantu batoreye mu rugo bifashishije uburyo bwamenyekanye nka mail in ballot cyangwa se absent ballot zaburiwe irengero. Icyo kigo rero cyatangaje ko hari impapuro z'itora z'abantu nibura ibihumbi 4,250 ngo zaba zaraburiwe irengero muri leta ya Pennsylvania ndetse na Carolina y'Amajyaruguru. Imbere y'umucamanza i Washington kuri uyu wa kane, ubuyobozi bw'ikigo cy'iposita bwatangaje ko bishoboka ko haba harabayeho kwibeshya kw'abakozi b'iposita bazanaga izo mpapuro ngo kubera gukora bihuta bakibagirwa kubanza kubarura mu buryo bw'ikoranabuhanga inyandiko bazanye ngo kandi bazigejeje aho zigomba kugera. Ikirego cyatanzwe n'ihuriro Legal Defense and Education Fund kigaragaza ko hari impapuro zigera ku bihumbi 150 abantu batoreyeho zaburiwe mu maboko y'iposita hirya no hino mu gihugu mu matora ya perezida yabaye tariki ya 3 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo kandi abaturage bari bamaze gutora. Gusa ngo icyakora icyo kirego ntabwo kigaragaza igihe izo mpapuro zohererejwe, ngo abasesenguzi bakavuga ko zishobora kuba zaroherejwe igihe cyarenze ntizigere aho zari zoherejwe ku gihe. Umuvugizi w'iposita David yatangaje ko hejuru ya 97% by'impapuro zagaragajwe mu kirego zatanzwe mbere y'uko igihe cyo gutora kirangira. Ngo ntabwo icyo kigo cyari cyagatangaza umubare w'impapuro z'itora zitabaruwe kubera ko
zahageze zitinze. Ngo kubera rero icyorezo cya COVID-19 abantu benshi muri Amerika bahisemo gukoresha uburyo bwo gutora bifashishije iposita. Ibyo ngibyo ngo byaje no gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu henshi bongera igihe cyo kwakira inyandiko z'abatoye bifashishije uburyo bw'iposita. Ngo gusa icyo bagomba kwirinda ngo ni kwakira impapuro ngo bigaragara yuko zaba zaratorewe nyuma ya tariki ya 3 nk'umunsi wari uteganyijweho amatora y'umukuru w'igihugu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe rero Perezida Donald Trump yakunze kugenda arwanya ubu buryo bwo gukoresha iposita, ndetse akavuga yuko iposita ngo yaba yarakoreshejwe ngo mu buryo bwo kwiba amajwi y'abari bamutoye, by'umwihariko nyine abashyigikiye ishyaka aherereyemo. Kuri ubu ngubu ikindi wamenya nuko Perezida Donald Trump wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufungirwa imbuga nkoranyambaga zirimo Facebook ndetse na Twitter, aho byavuzwe yuko yari yatangaje amakuru y'ibihuha mu minsi ishize. Nyine urabyibuka yuko Perezida Donald Trump nabwo hari ubutumwa yatangaje bugashyirwaho ikimenyetso, aho izo mbuga zitizeraga yuko nyine ayo makuru yaba ari ay'ukuri. Ariko noneho ubu ngubu ubwo yaratangiye gusakaza amakuru avuga yuko yaba ari kwibwa amajwi, naho nyine Joe Biden bahanganye mu matora bikomeje kugaragara yuko yamwanikiye. Ubu ngubu yari yatangije imyigaragambyo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse turakwibutsa yuko ku munsi w'ejo bundi n'ubundi hari habayeho igikorwa nk'iki ngiki ku bashyigikiye uyu mugabo Donald Trump. Nabo bashaka kugaragaza yuko batishimiye ibiri kuva mu matora, nabo urubuga babinyuzagaho rubasha guhagarikwa. Muri aya makuru kandi reka tugaruke kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iki kibazo abantu benshi bakunze kugenda bibazaho, ese aho bibaza ngo byagenda bite Trump aramutse yanze kuva muri White House. Ibi ngibi rero umwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko utigeze wifuza yuko amazina ye atangazwa, yaje kuvuga uko bishobora gukemuka mu gihe Donald Trump yaba yanze gusohoka muri White House. Yavuze ati ibi ngibi rero nk'uko mubizi ni ikibazo ahanini abenshi bibaza bashingiye ku myitwarire akunze kugenda agaragaza muri iki gihe, harimo bavuga yuko Donald Trump agaragara nk'umuntu kandi utavugirwamo, ngo ndetse ngo no kutava ku izima, ngo ndetse hakaniyongeraho ko kuba yaratangiye kugenda agaragaza ko ibarura ry'amajwi mu biri gukorwa nyine kuri ubu ngubu ngo ataryishimiye. Rero ngo nubwo nta na rimwe byari byabaho mu mateka ya Amerika ko perezida utsinzwe yanga kuva muri White House, umuyobozi rero ukomeye nk'uko nari maze kubivuga muri iki gihugu utaravuzwe imyirondoro yabwiye Newsweek ko biramutse bibayeho Trump cyangwa undi mu perezida akanga kurekura ubutegetsi uko hakifashishwa imbaraga z'umurengera. Uyu muyobozi yasobanuye ko iki gihe hakoreshwa umutwe wari usanzwe ufite inshingano zo kurinda uzwi nka perezida, cyangwa se nyine imbaraga zakoreshwa ni iz'abarinda umukuru w'igihugu. Uwo akaba ari umutwe witwa The Secret Service, akaba ariwo wamusohora muri White House. Yagize ati abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamusohora, bamufata nk'undi wese wigaragambije ndetse akavogera umutekano w'iyi nzu ya White House ikoreramo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aramutse rero avuze ko atava muri White House bazamusohoramo, bishobora no gusaba ko bakoresha imbaraga kugira ngo bamusohoremo. Uretse ibyatangajwe n'uyu muyobozi rero, amategeko yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ateganya ko perezida haramutse yanze kuva muri White House asohorwa ku ngufu. Aya rero ni amakuru wumvaga